Hello guys, I hope it's not so late. Salam Ramadan pakaniw katan umat muslimin ababaw dunya. Alo kayo na kitaway na kapag-vlog maka I mean biya kaya kimuin tari mag-record video. Pasal in topic taha mga kahalan simbang sa dunya ini. Biya magbalik-balik na dya hindi majato jumato magbalik biya to kulang labi natin niya biya naubos labi, kulang labi naubos na kaya naubos na kaya story ta na and pandapat takan di I hope timpos ka mo nagpuasa ina ko naka-skip ako ang kaadlaw-adlaw ito bukon ako sa Saudi makira timpos pila adlaw ra ko man in puasa maray na maubos so highlight ini kalau kita makai ng video ini makira video during Ramadan 2022. Hello guys, welcome back to MSP Vlogs. Don't forget to subscribe and bago nakatibaw. So in topic na to dunay mon election ha Pilipinas. Election na Pilipinas biya unso patut na kita humati. Taon magbisara law niya Manglaw ni Marcos anak sin Marcos in Mamarinta naway na kita Marcialo na kita ay hindi ito bang sumupuha ama in Bongbong Marcos dire sabit to may nang biya kabubukaan biya na busy kita kulang ng pag-post Facebook iban pag-upload YouTube channel ta san biya to salam haylaya kanyo katan maaf zahir ibang batin so amo ito yung topic ta dunay ini video ini on election ha Pilipinas biya di maog na hi Bongbong Marcos election amon anak sin Ferdinand Marcos at niya strong man din kalagyan sin rakyat magtauma sa biyayaw amon biya kan Duterte warlord nakatuwas magparinta atawa amon dahan authoritarian ang pagyanon sin kayo ng dictatorship inhati niya tuliaol ng rakyat hamang nga politician amon maglukat na sa dyan hinang minsan aon halsin rakyat amon atawa hula patut salas sayon matahala asa doon na sila mag-focus ha paglukatan iban mga ato nila ha politik mayroon focus nila ha pagpajatusin uno magsalas sa uno kahalan halom hula sa ambil mawas na sa dyan term maglukat na sa dyan sila. So, siyo muna rakyat habiyat to, politician biyat to style. Pagkalagyan sila sin amon strongman. That means strongman create good times create weak men create hard times create strongman. Biyat na sadya. Kung natin ni Pilipinas, sambil ng mga Laos, Vietnam, ibang mga pangdaigula, Asia, sini Philippines. Ya marap siya pagkaya pa mun magpisin namon magtaumaas kanila mun strongman atawa matukas indahan di na mabaya sinamon jargon magbisara ito ini matod bisara sa kulang hininang. That's all for the topic today. Please subscribe to my channel and bakaon mga comment nyo comment section suggest niyo topic i-comment nyo pababa kalau kita may nang tatap. See you next time. Salamat Hari Raya. Masih pa Syawal. Kasaot pa. Selamat Hari Raya. Maaf zahir ibang batin. Assalamualaikum. Bye-bye.